Često se osjećate deprimirano i zasuto životnim problemima. Ne želite da vas okolina sprda jer posjećujete psihologa, psihoterapeuta ili ne daj Bože psihijatra. Srećom, ja imam rješenje za vas. Jeste li čuli za Šicproblemin? Šicproblemin spasonosni je i jedini srećolijek u borbi protiv brige, trauma, stresa, straha, bipolarnog, depresije, OKP-a, PTSP-a, izaberi koju hoćeš fobiju. Ovaj senzacionalistički i pseudo brzo djelujući lijek diskutabilnog medicinskog učinka samo je još jedno sredstvo u moru marketinških sredstava za zamazivanje očiju. Jedno pakiranje Šicproblemina sadrži čak 6 velikih tabletica, tako da ste namireni za nešto manje od 1 dana, a košta oko Svetog Petra Kajgana. Dostupan je u gotovo svakoj ljekarni, a toliko se agresivno promovira da će ga još malo početi prodavati i na kioscima. Možete primijetiti kako se sada izvještađeno osmijehujem dok vas nastojim uvjeriti da sam se nakon samo 12 dana uzimanja Šicproblemina otarasila svih svojih negativnih misli, napetosti i životnih problema. Problemi? Pravim se da ne poznajem tu riječ. Stres šta? Stres. Nikad čula. Zahvaljujući ovom magičnom lijeku, pa ja sam opet ja. Za oguglani i otupljale emocije, Šicproblemin. Prije uporabe pažljivo preispitajte ograničavajuća uvjerenja o psiholozima, psihoterapeutima i psihijatrima, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj zdrav razum ili intuiciju. Ekipa, pišite mi dolje u komentare najapsurdniju reklamu za pseudo brzo djelujuće lijekove upitnog medicinskog učinka koju ste do sad uspjeli vidjeti. Do idućeg videa tipkamo si.